hari abakozi b'Imana bakritika ashobora guhagarara imbere y'abantu agakritika abo bantu bavuga ngo cakira ngo ntacakiye imodoka ngo injira ngo y'inyonge ngo kaguhindura ikigugu ibintu ngo genda ukore udakora ntibikunda sizi kurumva abakozi b'Imana bavuga ibintu nk'ibyo ati none wowe wa mukozi w'Imana yorahakana ko abantu bacakira ibintu mu kwizera okay kuki ubabwira ati ngo bozwe mu maraso ya Yesu igihe Yesu yapfa niho wari uri wewe ayo maraso ya Yesu warayabonye wewe arahari uri kurabesha abantu wo kujyana muri sentare wowe yasobanura mugabo ntiyirirwa bavuga mu maraso y'amaraso ya Yesu ibintu by'Imana byose n'iby'ukwizera wagurutse ugahakana ko umuntu ashobora kuvuga ati nimucakira imodoka mu izina rya Yesu mu buryo bwo kwizera akayicakira ukaca ubigwanya reka no kwigisha abantu ko Yesu yapfuye kuko ntiwamubonye wewe ko byose ni kwizera reka kubwira abantu ko bazoja mu ijuru kuko so wawe nigeze ahaja ahatwigisha ahatwereke wongwanye iby'impwemu ngo abantu nibocakira iby'impwemu ukagaruka kubwira abantu bazoja mu ijuru iryo juru nawe wo kuri kubaza inzira ijyayo iri hehe rigaragaza washitseyo ryari ni hehe ninde yakweretse ninde yagiye mu basogokuruza bawe araza kubwira ko nagiye mu ijuru nibirigo bigisha abantu bazoja mu ijuru ibintu by'Imana byose ni ukwizera ni ibintu bijyanye n'iby'imyizera rero uje nawe umukozi w'Imana ugakritika abantu bashanja ubuzima bw'abantu mu buryo bwo gucakira wowe ukababwira ati ngo gucakira ngo ni fake umuntu atangiye kwigisha nibyo gucakira ngo noca ndamwirukana kuri podium yanje ukoze ugucanganya iki wowe ubuza abantu imyizere kandi uyizera avuze ati ndacakira imodoka wowe kubwira abandi bacakira ijuru ibi bibiri ni kiye kiboneka ahubwo yavuga cakira imodoka nibo bokumva kuko imodoka baranazibona wowe babwira muzoja mu ijuru ari ryo wabonye wewe iby'Imana ni kwizera iby'Imana ni by'imyizere iyo ducakiye birakunda reka ndabasubiza abo bakozi b'Imana bakritika ninde afise ubuzima bwiza je simbugira ninde agendera mu modoka je sinyibamo ninde aba mu igorofa je sinyibemo ivyo ni tunga ryanje byose nabyakiriye mu gucakira mu buryo bwo kwizera ninde yagiye ibihugu muri abo bakozi b'Imana je sinirate mvuge ndabasumba bose ibihugu birenga 200 ninde yize muri université biblique muri Leta z'Ubumwe z'Amerika muri abo jewe simvuye tugiye mu byo guhagana mu by'ubwenge no mu byo bw'impwemu no batsinda rero ntibacabana intege abanyumva ni mu nyumve gucakira birabaho byose ni mu buryo bwo kwizera iby'Imana Bibiliya batu kwizera no kwizera bitaboneka nk'ibiriyo imodoka ngendera ko ni imodoka igira 16 muzona tuzi ntaco nakoresheje ubwenge ngo ndonke naracakiye narizeye Imana irabima nagiye Ubwongereza nagiye za London nagiye mu Bushinwa nagiye za Hong Kong nagiye muri Amerika South Dakota North Dakota Indianapolis Minneapolis Chicago Washington DC ugende za Colorado ugende za Wisconsin ugende za Minneapolis ugende ibihugu za Boston ugende za hariya hose General Hagenzi Nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kenneth mugano w'Imana mugano w'umwete nuko another day another vibe uno munsi twashoboye kugenderwa n'umwe mu bakozi b'Imana n'umwe aho ubona ko benshi basanzwe bamuzi nk'umukozi w'Imana asanzwe ahagarariye ishengero Libre Literienne ryo kumutakura benshi bamuzi kubitangaza asanzwe akora aho ubona ko ivyo yagaragayemo cyane ari uguhebesha abantu inzoga ndetse abari bagwaye ingwara zigiye zitandukanye ibimuga byaramuguruka niho benshi batanguye kumumenyera uno munsi akaba ari we turi kumwe imbere zacu kuri kamera za Magic Channel ndakwakira cyane mukozi w'Imana murakoze cyane nze neza gutwakira mu kiganiro nuko akenshi abantu bumvise Apotre Emmanuel bakunda kubisamira hejuru no munsi ko tugirira iba kujya kwicarana nawe turashaka kumenya Apotre Emmanuel ninde Apotre Emmanuel umukozi yakijijwe mu 1989 akaba avuka umwana 8
mama wanjye yari umunyarwandakazi umugabo ntakiriho data n'umunyabubanza mu Burundi nkafise umugore n'abana 6 nkaba natangiye kuvuga ubutumwa bwiza mu mwaka wa 91 kugeza uno munsi nduwo Apostle Emmanuel. Nuko akenshi iyo abantu bumvise Apostle Emmanuel bo baca bamenya ati wa wundi akiza abantu wa wundi akora ibitangaza, ariko uravuze ati watanguye kuvuga ubutumwa kuva mu 1991. Turashaka kumenya rero icyo gihe niho byari bikujemo nk'uko abandi basanzwe bavuga ati Imana yarangendereye iranyereka ko bizobuko, abandi bakavuga ati twe turaja kuvyiga. Navutse nkurira mu rushengero ndaja kuvyiga mu mashure. Apotre Emmanuel wewe icyo gihe 91 umuhamagaro we waje gute? Ubundi je nakije mu 89 mishingo rya Pentecote ndaribatirizo mu 90 umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Hari umuhamagaro wo gukizwa, hari umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Rero je natangiye kuvuga ubutumwa mu 91 nta mashuri ya Bibiliya nari bwamenye nabyiye, ariko amashuri ya Bibiliya harimo uburyo bubiri. Hariho kwiga Bibiliya biciye mu ijambo ry'Imana musangira bisanzwe ritafize, birasaba ikaye n'ikaramu urutonde ibyigwa, ariko hajya nawe uri kuriga kwishengero n'ahandi hatandukanye bigisha. Rero twakurikira inyigisho nk'uko ariko nyuma yo kumva ubutumwa nkavuga ubutumwa nabonye ko bikwiye ko kwiga ari byiza. Mu 2006 nshanja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga muri seminary school de l'Université Biblique Minneapolis. Niko twahamagawe na bugingo n'ubu niyo tukibandanya tuvuga ubutumwa bwiza ko twarahamagawe n'Imana yampamagaye yavuganye nanje n'ibiyatangabo kenshi. Nawe urabyumva ko kuba naratangiye kuvuga ubutumwa mu 91 kaba uno munsi 2024 nkivuga ubutumwa no ko hari icyo Imana yavuganye nanje. Nuko akenshi dukunze kumva iyo bavuze ati umuntu abwiriza ubutumwa abafise icyo yavuganye n'Imana, ariko kenshi wowe abantu baje kumenya cyane baje kwaguka cyane ariko abonye ibitangaza ukora. Tuba dushaka kumenya rero hajya umuntu wese abwiriza ubutumwa ni ngombwa ko ibitangaza. Usomye mu cete cy'Abikorinto wa mbere igice cya 12 arigisha ibijyanye n'ibyerekeye impano. Sore wese akwiye kuvuga ubutumwa akoreshwa n'ibitangaza bigaragara, ariko ari we wese avuga ubutumwa bwiza akora ibitangaza mu isi itagaragara. Ariko muri iyi si igaragara kuko ubwabyo gusa kuvuga Yesu ni umwami ubwabyo n'igitangaza kandi uronona byinshi mu isi. Ariko hari icyitwa impano z'ibitangaza bigaragara. Izo rero ni impano Imana iha umuntu. Ushobora guhamagara umuntu wese mu butumwa bwiza ugatanguranya izo mpano akayiguha. Nanjye niko byagenze, nabuze ubutumwa bwiza igihe kirekire mugabo impano y'ibitangaza urumva natangiye kuvuga ubutumwa bwiza mu 1991 natangiye kuvuga ubutumwa igikora kinini natanguriye kwigisha mu Methodiste mu cyitwa cya Rugongo 1991 niyo natanga. Ariko impano z'ibitangaza ko meje kuvuga ubutumwa 1991 niyo naheze kuba Reverend Pastor 98. Ariko 2018 niyo narobanurwa official mu mpano z'ibitangaza. Imana irampamagarira ku mpano z'ibitangaza, ariko imbere y'uko nzihabwa Imana yari yaravuganye nanje ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Amerika mejeje ishuri rya Bibiliya. Nashatse kugumayo nk'abandi, tugiye mbere nari nkenye cyane, nta buryo nari mfise, nari impanzi inzu itarimo amazi n'amatara, ishingiro ryacu ryajya amatete naho nidupanze. Byari ibibazo bikomeye, ncamwitamo kugumayo. Muri iryo joro buca ni declara ngo muri Amerika Imana iraza iravugana nanjye mu nzozi, ifata spirit yanjye impemu yanjye ikura muri Minneapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
irayizana mpaka kuri Eglise Mutakura, Eglise Libre Luthérienne ku Mutakura. Hako mbona ya matete, mbona ishingiro n'iryo dufise ryagutse muri byose. Cyane umvijwe ry'Imana ubwayo ngiye ati Emmanuel wowe gusigara muri Leta Zunze Amerika, gira uhaguruka usubire mu gihugu cy'u Burundi aha nkweretse, kuko jewe nagutoranije nce muri wewe nkiza abantu. Niyo nava muri iyo nzozi ndavye isaha muri ryo yerekwa nsanga ni saa 7 z'ijoro. Ndarira cyane ndavuga mana usubije i Burundi, nageze muri etazi koko kubera isubire atani parcelle mfise n'ubuterere na Eglise numye ko turapanze turi mu matete, nabyizigiwe narivuze. Ariko kuko yari yavuganye nanje ndayumvira, ndavuga okay ndemeye Mana ndagiye. Navuye muri Leta Zunze Amerika ngaruka mu Burundi gukorera mu kwizera. Inyuma yaho maze kumwizigirwa nkemera gwe batazi, nagaruka ku Mutakura kwikorera ibyo yambwiye byose maze kubibona. 2018 niyo yamiyo mpano rero nangura kuba nsengera abantu bagakira, senda abadayimoni bakabavamo, abarwaye indwara zitandukanye, abakeneye kuboka ku nzoga azayizanye namusenga yashira mu kantu kamunukira akayicira, abitaba bari umugi namukora kukujyanye n'Imana yambwiye ndi muri etazi ati subira hariya ngiye guca muri wowe nkiza abantu banje. Niko impano zibitangaza zabandanije zikora muri jewe. Ariko inyuma yaho imbere yuko ntangura kuzikoreramo, Imana yakoresheje Prophet Bushir mu gikorani muri Tanzania, turi muri stade Tanzania Musa agiye kuvuga ubutumwa, avuga ati ngo Imana irambwiye ko ngiye kurobanura umuntu ngaho mu mpano. Hanyuma araza muri stade mwene yaramuzana mpaka unanica ati haguruka ni wewe, arandobanura mu mpano. Aravuga ati Imana imbye ati ikurungitse mu gihugu cy'u Burundi. Niyo nahereye ku bintumwa, apostle official. Arandobana avuga ati ngumviriza, Imana ikurungitse mu gihugu cy'u Burundi ngo gicungo. God is sending you to the nation of Burundi just to save the nation of Burundi. Ati genda, ambwiye ati uwora ariko arambwira uzorambika ku biganza wese azakira. Niyeze zabana nawe muri byose. Niko narungitswe rero muri iyo mpano yo kuba intumwa muri iki gihugu. Dusubiye inyuma gato, uravuze ko igihe wari mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho mwavuganye n'Imana. Hano mu gihugu cy'u Burundi twatanguye kubona ibitangaza no kumiza bikorwa na Apostle Emmanuel kuva mu 2019 gutyo kuduga, niho benshi batanguye kubona uko gukomeza. Ariko turashaka kumenya nyuma yaho gato, ndavuga nyuma y'2018 ukiri muri ivyo bihugu byo hiyo hanze, hari amakuru ayandi avuga ko aho kuvuga ko mwa mwagiye kwiga ivyo kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ntiba mwagiye kurondera izindi nkomezi ziza zikorana namwe. Ari naho benshi baca bifadikanya bavuga bati muraraba neza. Murabona ko benshi usanga bisunga Prophet Bushir. Nawe ukaba utubwiye ati uri mu gihugu cya Tanzania, Prophet Bushir niwe muntu yagutoranije. Aravuga ati wewe Imana yakurungitse. Urumva ko umenge bica bigomba kugiranira isano. Icya mbere cyoco igihe Prophet Bushir agiye andobanura mu mpano muri stade yuzuye Tanzania, niyaranzi twari tuzinanye, twari bwicaranye, nizo baraga nagiye kumurondera ko umva byo bagafitse sansi mu kunsengera no kundobanura. Ntiyigeze ambwira tujye mu cyumba gato ngo ndakubwira ibindi ibintu bijyana n'amangetengete, abaye byitwaye ibiheko, abaye ibitse imihango. Bushire ntugeze tuvugana ibyo cye ansengeye kandi bica birakora aho nyene mu kifungo cyawe abahejeje. Reka mubwire igitangazo cya mbere nakoreshejwe Prophet Bushira yejeje kundobanura. Urumva nicyo tuzinanye, ni ijwi ryamubwiye rica riza gukonfirma. Urumva 2018 naho riza gukonfirma ivyo Imana yambwiye 2007 muri Etazini yuko indumbitse mu Burundi izoncamo
iciye muri je ukiza abantu bayo. Haheze imyaka 11 Prophet Bushira yavugishwa rero aza gukonfirma ibyo Imana yambwiye muri leta ze atanze itwe tuzi bo abantu bagira amakenga n'abantu bagenda bagakoresha imbaraga z'umwijima mu madini ndemeranya nabo ko bamwe ndanabazi nahuye nabo ndabamenya bariho ariko nibuke niwahura na pirate y'ikintu ikize kiguca intege guhiga ubushinana ane kubera ko wahuye n'imodoka pirate y'ibicupuri ugendesha amezi 2 gacihera so tuvuga ati je nta modoka nzogendera ko uce witiranya byose wakubiti yari mu Bushinwa muri mu Buyapani muri Amerika mwe ubazi imodoka zikomeye hariho zikomeye hariho abakozi bataye umurongo bakora n'umwijima ariko kameme hariho bazi bakora n'ubwami bw'umuco rero aba rero nibo dukwiye kurondera nibo dukwiye kwemeranya nabo rero dushobora gukangwa n'ibikorwa bya Satani akoresha abantu bamwe mu kucyoza ubutumwa bwiza ucyo dufuta bose tuba twihenze cyane rero icyo gihe rero amaze kundobanura aravuga ibyo nacenza ndakorera Imana rero Bushire twigeze twicarana Bushire buriya naje kwicarana nawe yandobanuye 2018 naje kwicarana nawe 2020 namba niyenze 2021 musaze Malawi cyane nkora nkoreshwa itangazo niho twabonanye na Bushire turayaga tujyana ku musozi gusengerayo n'abandi bakozi b'Imana bakeya turasengera hariya ku musozi Malawi ku musozi w'amasengesho yiwe nta bindi jeho nzi kuri Bushire atari parole de Dieu no kuba yararandabanye mu mpano rero igihe jero abantu bana Prophet Bushire gusa kwisengera no kuvuga iby'Imana tutazinanya atakintu kimwe nashitsi Burundi gitangaza cya mbere nakoresheje shitsi Burundi numvijwe rimbyeretse ko warobanuwe uyu munsi kuwa Mungu utangure kubohora abantu mu bitangaza ari ryo ryambere numvije rimbye ati uhagurutse abantu bagira impumyi barabimo kandi babohore bace babone ndatinya mpangana n'iryojo ubwo rwambere je kugira abantu impumyi nibitaba nabari banyizeye bica bipfa cyane niba impumyi sinshobora kubaho cyadatinya mugabo numva kwizera kuraje kurazamutse nimba narobanuwe nimba Imana yaravuganye nanjye kizonkoresha ibitangaza kuko inashobora kwizera ni kwizera bitaboneka nk'ibiri nimba Imana yaravuganye nanjye reka bishire mu nge aho niho abantu benshi bananirwa gukora n'Imana ubwoba hanyuma uyu munsi wa Mungu wa mbere nibuka ko kuri eglise naciye magurutsa abakobwa 3 ndavuga muri aba bakobwa 3 umwe aba ari umukobwa navyaye yari umukobwa yitwa Lahayi n'umwana agira kabiri wanje bafite imyaka 45 hanyuma barahagara narindi jambo navuze ni mu izina rya Yesu ishobora ryicaye ko mumenye ko Imana impaye impano yo kubohora abantu ndategetse mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka marayika babishire mu ngiro mu bimpumye babimpumye na wa mwana wawe arimo bose barakoma induru ambwira papa simbona baba nabaro baraboroga bambwira ati ngo byameze nkuko ufata super group acuhomeka buke ibyari gushoboka ko batandukanye hanyuma abantu bakijumarigwa bagitangara ndavuga ubu nyene ngomba ntegeke kandi babone kugira ngo twemeze ko Imana yamamagaye iri hano igiye gukiza abantu bayo iciye muri jewe ndavuga ni mu izina rya Yesu wapfuye akazuka mubohoke barabonye nicyo gitangaza cya mbere cyabaye hari 2018 cyatangaje mu buzima bwanjye na niyo naciye ndongera rero kwizera
ko kudasengera abantu gusa ngo waje ngo nkeneye guheba inzoga ngo nagusengo taa nguzanye inzoga yawe nkoze ko shira mu kanwa n'amajambo nza kuvuga amarayika barayakora yashira mu kanwa kacacira sindabohoza abantu igihumbi n'ibihumbi muri iki gihe apana majana apana ibihumbi apana ibihumbi bibiri n'ibihumbi muri iki gihugu bagiye babuhuka bacira imbere y'ishingiro imbere y'abantu inzoga bazicira bananiwe kubohoka nazo ntabwo gusengera abantu abarwayi batayimona akora ko dayimoni zikabata hasi rero icyo ngomba kuvuga ibintu by'abantu biyumvira ngo hari ibintu bagenda gucisha hanze fema agenda icare ndi umwe mu bohamya ibyo bintu koko bishoboka ko abantu bashobora gukoreshwa mu mpano atakintu baciye ata conversion n'imwe y'abadayimoni ahubwo ukaba umwanzi w'abadayimoni neza mu kubohoza abantu genda umwe nabonanye na TB Joshua Nigeria nabonanye na profete wo muri Nigeria akorera muri Delta bita Jeremiah naragiye na profete nizanye Bushir abo bose nta muntu n'umwe twigeze twicarana ngo ambwire ngo urumva ngo uzorugira uku wanyuma ibintu bizokorwa uku duheruka tubona duheruka bankora ko duheruka dusenga kigira ibintu byo kuba ati abantu bagenda kurondera amangetengete ibyo sivyo kuko je ndi cabona cyo gushira agakiza naronse mu mwaka 1989 niko nyigenderako nujya Yesu nyene yapfuye akazi ujya amaraso yiwe yoza iby'abantu ba n'urya butumwa neza mbwira abantu nimwakira Yesu n'umwami n'umukiza murajya mu ijoro ikinyuma ya hapo muraji kuzima abatavyizeye bazogikuza so diamond tuzikubita muri iryo zina nyene nta mangetengete nta giheko nta muhango n'iryo zina rya Yesu duhamagara rigakora ibi rero bave mu bujiji abakora ibitangaza bose nibakorana n'umwijima hari abakorana mpemu nuko Apotre uragerageje kudusigurira unatubwira ko iyo bamwe mu basanzwe bakora ibijanye no gukora ubwumiza atari bose baba bakorana n'ivyo bintu bifise ama esprit ava handi hantu ariko hari aba bakoreshwa n'Imana koko ariko dusubiye inyuma gato amwe mu mazina y'abantu utubwiye mumaze kubonana nuko ari muri bya bihangange nyene bakunze kuvuga ko bikunze kuba navyo bikoresha imbaraga z'umwijima ahubwo ko mubonana mwibanga mukagira ivyo mwahanye bakagira ukuntu bakubwiye ati wowe ni wasiki Burundi uzukora ibi nibi kugira bize bigenda uko ari naho abantu baca baza kubifatanya kubona ko dusubiye inyuma mu 2022 benshi urabona ko waragerageje gukiza abantu tuvyite gutyo gukiza abantu banywa itabi ndetse n'urumogi biraja ku mbuga ngurukana bimenyi abantu benshi barabimenya ndetse aho ubona ko nasengera abantu bari hanze urabona ko umenga bica bigomba kugiranira isano na bimwe abantu bavuga ati mbega horaja kubonana na bari abagabo kabuki nimba we akori avugana n'Imana yiwe ari abagabo aja kubonana nabo kubera iki hari ikintu utegeze kumenya kubijyanye n'ivyerekeye impano uzihabwa kukurobanura nuko kurondera iyo babanurwa rondera bakwitangiye imbere muri izo mpano Elisa kugira ngo ahabwe impano byasabye yuko arondera Eliya mbere Eliya aramubwira ati umunsi uzombona nduzi niwe uzobihabwa rero sigitangaza kujya guhura n'abantu bafise impano bakwitangiye imbere muri izo mpano cyatse kubigaho ibyo si bibi abo bagomba kubikuza bari kwarakuza ibintu bitumvikana ibonana ry'umuntu n'uwundi misimo ya muri ikintu gikoreka nimba bitari bikenewe Yesu ni yari kuza mwisi ngo ave mu ijuru yari kubihereza mu ijuru atarinze kuza ngaha mwisi guhura n'abantu n'ibyago yahuye navyo muri iyi si mugabo nuko ibonana ry'umuntu n'ubundi Imana n'umuntu umuntu n'ubundi abari wakarusho niyo mpamvu Yesu yaje rero twebwe turagize amahirwe yo guhura n'abakozi Imana bakomoka mu nkabo
Prophet Bushiri imbere we twaranagira umwanya wo kujana ku musozi no gusenga hamwe, ariko nta kintu na kimwe kirenze ku butumwa bwiza kuvuga ibya Yesu Kristo yapfuye akazuka n'imyizere sisanzwe. Abo bose bavuga ngo ati ngo ujya guhura n'abantu ngo bakugira ibi, cyo ni ibinyoma. Hama ikindi cya kabiri, Yesu yavuze ati muzoca muzogera ikirenge mu cyanjye. Ane ko Yesu bavuze ko akoreshwa n'umukuru wa Diamond Beelzebub. Ukoko muremera ko Yesu yari umusataniste? Nimba barubatse umuntu nka Yesu ngo Beelzebub. None igitangaza niki kumva TB Joshua, Prophet Bushiri, Prophet Angel cyangwa abandi bakoreshwa ibitangaza, Apostle Emmanuel n'abandi bakoze Imana batandukanye, kuba bavuga ati ngo bovugije amajambo bakaduturika ibintu ibyo. Tutigezwa guca mu kirenge cya Yesu. Kandi ari ikintu je ngomba kubwira abantu, nibahumuka amaso. Umukozi w'Imana niba mugerera mu bitangaza, kuko wibuke igihe Yesu igihe Uhoraho yakoresha Mose ibitangaza kwa Farawo, yagize inzoka, abakorikoni ba Farawo nabo bagira izindi. Ibitangaza sibyo byemeza mu umukozi w'Imana. Oya, ibitangaza habaho original yaho na pirate. Imana ishobora gukoresha umuntu gitangaza ko Satani ashobora gukoresha ibitangaza. Aho kugira ngo ntuyobe, ntukafatire mu bitangaza, uzufatire mu ijambo riva muri uwo muntu aza gukoresha ibitangaza. Manake kijya gitangaza nimba kiza gukurikira ijambo ry'ukuri rishinge muri Bibiliya, icyo gitangaza kiva ku Mana. Nimba aza gucurika ibyanditswe, igitangaza nicyaza, icyo nikiva ku Mana. Ariko umuntu amaze kubwira Yesu Kristo yapfuye akazuka, amaraso ye niwe yeza ibyaha bari mu isi, nimuhunge kuzimu iriho, ijuru ririho, hama agakora ibitangaza. None Satani yoza kwisenya hanyuma akoresha ibitangaza bimufasha iki? Erega ibitangaza Satani akoresha abiwe ni kugira ngo akonvenka abantu kuva kure y'ubwami bw'Imana, bemera ubwami bw'umwijima. Rero abantu kutamenya kwitandukanya nicyo kibazanira ingorane. Bo baca batangura kufatira mu kivunga. Ni nka cyagihe Farawo byamunaniye kwizera iby'Imana kuko yabifatiye mu kivunga. Abanje bakoze inzoka, nawe ukoze inzoka, rero ntacyo bimbyiye. Ariko Farawo yari kwicara hasi akavuga ibyayo byose izi za Mose zamize izabakamenyi, cyari gutuma amenya ko ari imbaraga. Rero abakozi b'Imana ufasha akanya ukabumva ijambo ry'Imana rimuturukako, ukaronka umwanya wo kumumva, haraho ucuhumuka bavuga ibyayo byose ibitangaza biva ku Mana, kuko ijambo yigisha umuntu rishingiye mu kuri kujambo. Kandi aba bantu bakorana n'abasataniste biroroha kubamenya mu mvugo zabo, mu nyigisho zabo, ari ibintu uzobamenya. Nuko Apotre uragerageje kutubwira ko hariho bamwe nubwo usanga biba bigoye baba bakoresha bakamenya. Uyu munsi turashaka bariko baradukurikirana bamenye mbega ni gute azoshobora kudetekta neza akavuga ati je uno munsi nubwo nahuye n'umuntu akandamutsa akacambwira ivyo wanje vyose, arashobora kuba yabimbye akoresheje ubundi bubasha atari ubw'Imana. Reka genda gwikigererana muri uku kugendagenda turaba duhura n'abakozi b'Imana batandukanye. Je nagize amahirwe, ijisho ryanje rimaze kubona ibihugu birenga 20 byo mu isi. Nagize amahirwe yo gutembera ibihugu byinshi, Amerika, Aziya, Afrika, ibihugu bitandukanye. Rero muri uko kugendagenda abakozi b'Imana harabona agenda nkabona umukozi w'Imana witwa umukozi w'Imana muri YouTube yakoreshwa ibitangaza bikomeye. Nkifuza nkavuga reka nje kubara kuko nagize kwa TB Joshua, nagize kwa Jeremiah, nagize kwa Bushiri no kwa Angel, nikora ibyo maze kumusanga. Hanyuma ndaraba umukozi w'Imana umwe mu gihugu kanavuze. Ndamuravye kuri YouTube nibaza ko ari umukozi w'Imana. Ndiyo ndakwishura cya kibazo mbe tubamenya gute. Mfata inzira ndajya kumubona. Yakoreshwa ibitangaza kabisa nawe bisa nk'ibyacu, bisa nk'ibyakoze w'Imana.
ariko umwanya yampaye umwanya wo kwicara nawe mu biro turavugana atangiye kumbwira amasekre ubwo nyene mba ndamufashe uyu si umukozi w'Imana uzi ibyo namufatiyemo yambwiye aricara aravuga ati umukozi w'Imana ibitangaza mu rwego rukomeye yakoresha ibitangaza byo mu rwego rukomeye byo bigomba gusana ibyo ati bijyocho waba Prophet Bushire abakozi b'Imana bakoresha ibitangaza hanyuma turayaga ndamumenye mu biro byiwe turi babiri amajambo yambwiye yatumye mpaguruka nje ndahunga ico impunga aho hantu byihute mu cyo gihugu ndakivamo nasanze ibyo akoreshwa kuri YouTube bitandukanye n'ibyo avuga mwicaranye yani baraza bagakupurora ibyacu mbwa atari abacu rero inzira imwe yoroshe kubafata no kubakurikirana neza ukuntu inyigisho ukabishobotse ukajya mu audience yabo ukicarana ukavugana nabo kumva je twaricaranye umukozi w'Imana yambwiye ibintu ndumirwa arambwira ati mukozi w'Imana ngo urugwego rw'ibitangaza dukoreramo nuko twiyambuye inyigisho z'amadini izo nyigisho z'amadini ngo zaratubeshe ati ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana oro sibyo kiri gitabo cyanditswe n'abazungu baba business man ngo idini ni business bariyandikiye rero cya kabiri n'iryo juru tuvuga hari naho ritanahari ilfo ko twebwe aha mu isi twibaka bagira amazu menshi amamodoka menshi ibintu byose n'iryo juru ryacu vuze ngo we mu yandi majambo ntiyemera ko ijuru rihari oyaye ariko uko uramwumva ku ma YouTube ukagira ngo ni muzima nkatwe ndamwumva ndicara ndaca bugufi ndamwumve neza yabaza uti nta juru ngo ni by'abazungu ibi ngo ni business muri cyo gituma ibyo ukora byose hanga gurondera ifaranga cyandarabu uyu mugabo ibyo ariko arambwira je nahevye Amerika nahevye Ubushinwa nahevye za London nahevye ibihugu bikomakomeye ndata kubwo ubwami bw'Imana kurambwira ngo nsubire inyuma kurondera iby'isi nahagurutse numva ubwo nihijwe ry'Imana ryambwiye ati nkuzanye kugira ngo menye ko hari abakozi basa namwe mugabo batari abacu rero ibyo ndemeranya n'abantu ko bariho igituma nemera Prophet Bushire nta kintu nk'icyo yigeze ambwira yambwiye ubutumwa yavuga ubutumwa nk'ubwo je mvuga tibi Joshua uko nyene bajerema uko nyene ariko uyo wundi ntaramumenye Prophet Bushire narose umwanya ukwiye kwicarana mu masengesho hajya mu saa 9 z'ijoro saa 8 z'ijoro mu misozi mu ishamba rya Malawi atwigisha hajya rero niho bigishiriza amasekre ubwo nta sekre nimwe nyuranye n'ijambo ry'Imana igeze rimwumva icyo gituma bashingire naye bari ariko uyo wundi reka kandi muravye umengo ni mugenzi wacu arakora ibitangaza mugabo atizera ibyo twizera yikoreye iby'Imana nka business yikoreye iby'Imana nka business niko abyumva we rero abo barahari ariko niba dutakariza umwanya Satani ahagurutsa nkabo kugira ngo aterujije mu bantu bananirwa gutandukanya uw'Imana n'utari uw'Imana noneho byose babivemo nirigera wumva abantu ngo je ibintu by'ibitangaza n'ibyo prophecy n'ibiki n'ibitangaza jewe sinshaka mugenzi waraniyumvira gusa ubutuba birahagije sinshaka yani bahuye n'abantu nkabo baca bagemwa na Satani bava no mu myizere yanuzenye y'ukuri yuko Imana ivuga yuko Imana ikora babyemera kuko Satani yarabacanganije rero barahari ariko inzira imwe yo kubafata ni mu kibaturukamo mu ijambo nuko Prophet Bushire ndetse n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye nubwo bakunze kuvuga ko bo bashobora kuba bafite izindi inkomezi bakorana nazo
wowe uno munsi uravuze ati sivyo kubera ko waronse akanya ko kwicarana nabo mu gihe hari abandi umaze kwicarana nabo ukabona ko vy'ukuri ibintu baba abafise izindi mbaraga yazikura. Turashaka kumenya uno munsi uri umwe mu bantu bashobora gusengera abantu batari mu gihugu bakabona ibitangaza bagakira, ari naho benshi bakunze kuvuga bati uraraba neza uno mugabo nawe nyene nubwo yama agerageza kuvuga ko uwe ku ruhande rwe atakorana nabo, ahubwo akorana nabo mu ibanga rikomeye. Ati gute ushobora gusengera umuntu atari hafi yawe, ati ukamenya ibibazo vyiwe gusa hama ukamusengera kandi akanakira. Mbo barahari muri Amerika maze gusengera za Canada bitangaza bigakoreka kandi bahari. Bo igituma nuko gituma abantu bibatangaza nuko iby'impwemo nibiharugwa mu bwenge bw'umuntu. Rero mu isi y'impwemo nta distance nk'itwe tubona. Oya nje tumarayika ashatse kuza gutanga ubutumwa ngaha mu isi uharuye mu buryo bw'umubiri birometero biri hagati y'isi n'iryo juru, igitigiri ntacyo toronka mu bwenge, ni harehare cyane. Ariko mu isi y'impwemo umumarayika ubunyene ashatse gushika ngaha ni mu masegonde tuba turi kumwe. So mu gitabo cy'Itanguriro Bibiliya avuga iti nguhoraho umumarayika w'Uhoraho ahamagara Abrahamu ari mu ijoro. Bisobanurwa yuko yumvira umuntu ari mu ijoro akamugara Abrahamu akamwumva. Yani mu isi y'impwemo nta distance ibaho. Rero no mu buryo bw'ibitangaza iyo turasengera dufate example iyo reka ngwikigeranya isi y'impwemo ngene meze wewe ngaho wicaye ubahe jimba kumutakura uba kumutakura mutakura naha turi ni kure cyane abayita kumutanga na mutakura kugira ngo uje mu nzu wawe mu cyumba bigufata umwanya uko ni harehare. Ariko mu buryo bw'impwemo ubu nyene ushatse kwinjira mu cyumba cyawe uburyo bw'impwemo wohinjira bidasabye ni segonde zibiri. Ni gute? Mana ku nyene ushaka kwicara gusa reka ninjire mu cyumba uca ugurura ubu nyene ubu uri mu cyumba n'ubu nshatse kuba mu nzu yanje ubu nyene ushaka gutekereza gusa mu buryo bw'impwemo avuga ndinjiye mu nzu ndinjiye mu cyumba cyanje ndashashe igitanda ndasharije telefone n'isi y'impwemo nubwo nyene bice bikorera. Yani ushobora kuba mu cyumba cyawe ubu nyene ushobora kugenda muri Amerika wewe ubu nyene ukaba uri muri Amerika mu isi y'impwemo. Rero ni kujya abarozi babikora bavuga ati abarozi bakorana imbaraga z'umwijima ashobora umurozi ashobora kugenda kuroga muri Nigeria avuye ngaho akagenda impwemu yigagenda kandi akaravye acomoka mu mubiri impwemu yikagenda kuroga kujya ari ibyantu gatazi umuntu agizwe n'impwemu umurozi ashobora kuva muri uyu mubiri ikiziga ciwe kijyamira ngaho n'umugabo wiwe agasigamo ijini mu cungerera wari muri Ubufaransa cyangwa ahandi kuko impwemu mu mpwemu nta distance ni ibintu bimeze nk'uko yani mu mpwemu gutekereza ni egale really things yamake ni ibintu bibiriho gutekereza ibitekerezo byawe niyo anyegereye cyitwa impwemu kugira ikitekerezo ubu nyene ushatse gutunga imodoka ubu nyene ushatse ubitekerezo mu buryo bw'impwemu kugira imodoka birashoboka. Abantu cutoranye ufata imwe muri zibyo ukunda amajipo wabonye ajya muri ville ibaye yanje ugurura injira mu kwizera atsa rero uragiye muhira aguze imodoka mu buryo bw'itekerezo byose birashoboka kandi urayinyonga kandi utayizi kandi ukabona ko urayinyonga mu bitekerezo isi y'impwemu rero imeze ibintu byose birashoboka. Uravuze akantu aho ubona ko benshi bamaze iminsi basa n'abakavuga cyane umukozi w'Imana Apotre Mbayahaga yaravuze ati akenshi mwebwe abantu nkamwe ati mukunze kubaroga mubacisha ati mwisi impwemu ati cakiriki cakira inzu cakira imodoka naho batubwiye ati mu buryo bw'impwemu urashobora kuvyiyumvira ukayironka. Tuba dushaka kumenya rero mbega iyo ugiye muri iyo si y'impwemu
biraheza bigashika bikaza kuba impamo muri iyi si tubona naho ukayironka canke biherera muri ya mpemu nyene kujya abandi babivuga. Nibijya nyene nariko ndakubwira. Hari abakozi Imana bakritika, ashobora guhagarara imbere y'abantu agakritika. Abo bantu bavuga ngo cakira, ngo ntacakiye imodoka, ngo injira ngo yinyonge, ngo akaguhindura ikigugu, ngo ibintu ngo genda ukore, udakora ntibikunda. Sizi ko urumva abakozi Imana bavuga ibintu nk'ibyo. Genda bategera. Abakozi Imana turi n'ikibiri. Umuco wa mbere w'abakozi b'Imana nabigisha mu bwenge. Abo tubashira mu gitigiri cy'umugwi wa ba Paulo. Usomye muri Korinto hari umugabo uyo n'umugwi wa mbere. Hama ndaza kubisobanura neza. Hama hari umugwi wa kabiri n'umugwi bigisha mu mpemu bakigisha no mu bwenge. Uyo n'umugwi wa ba Paulo. Usomye muri Korinto uzosanga ahantu avuga ibijyanye n'ibyerekeye Paulo ashitse Korinto kuvuga ubutumwa. Asanga Korinto yose yaramenye ibya Yesu. Harabaza ati mbega mwebwe havuze Yesu n'umwana amen. Muri ninde yabigishije? Gutwebwe. Mugabo rero Paulo amaze kubakunda kitangwa kubabwira iby'impemu. Iby'ampemu Imana, ibikorwa by'ampemu bijyanye n'iby'impemu. Ibyo rero ntibavyumva. Bibiliya bati abaca barigabura kubiri. Ngo bamwe bavuga twe turaba Apollo kuko bamubwiye Paulo ngo izo nyigisho uko yatwigisha. Apollo ntiyazitwigishije. Ibyo nibishasha nibiri ahundano. Ngo bose bariko barigisha umwami umwe. Mugabo umwe yigisha mu bwenge iby'impemu ntabyo yumva. Ubundi yabigishije iby'impemu yongera bashiramo n'iby'ubwenge ni Paulo. Baca bagonganira ngaho haba amashengero abiri Korinto. Abemera ibya Paulo n'abari mu ruhande rwa Apollo. Ariko Paulo yashitse arabwira ati nimupfu busa. Umviriza Apollo yarateragiye nanjye ndaninjira ariko nyene umurima Yesu. Rero niwe wakoze Imana uzokumva bivugira ubutumwa mu bwenge. Barahari. Ashobora kuba ati ngo ugasanga umukozi w'Imana ngo cakira ngo nango turacakiye wacakiye iki biriye. Abakozi Imana nabigisha mu bwenge ariko nagomba ndabakosora. Ndabakosora no kwifuza ko abakozi b'Imana bose basoba kugira iby'impemu. None umaze kwigisha abantu yuko gucakira ngo nibikunda, ngo kwinjira mu modoka mu buryo bwo kwizera ngo ibyo sibyo, wagenda urondera akazi. Cubomora imyizere yose kuko nibyo uri kurabigisha harimo ibyo wewe boshaka kugucira kwimanza wewe uri urakritika iby'impemu. Hari ibyo gukritika ko nibikunda. Ntoro babwira ati ntibahora bahagaraka mwoze mu maraso ya Yesu muco muharigwa ibyaha. Ngo mwatura amaraso ya Yesu abonye nivuga n'abandi. Abo bakozi Imana bakritika iby'impemu. None uwo babaza woja mu mubiri ko nabo bagomba kubivuga mu buryo bw'umubiri. Woja mu mubiri akavuga ati none wowe wa mukozi w'Imana wowe hakana ko abantu bacakira ibintu mu kwizera. Okay. Kuki ubabwira ati ngo bozwe mu maraso ya Yesu? Igihe Yesu yapfa niho wari uri wewe. Ayo maraso ya Yesu warayabonye wewe. Arahari. Uri kurabesha abantu. Wo kujana muri sentare wowe yasobanura. Mugabo ntiyirirwa bavuga ngo mwoze mu maraso ya Yesu. Ibintu by'Imana byose n'iby'ukwizera. Wagurutse ugahakana ko umuntu ashobora kuvuga ati nimucakira imodoka mu izina rya Yesu. Mu buryo bwo kwizera akayicakira. Ukaca ubigwanya. Reka no kwigisha abantu ko Yesu yapfuye kuko niwe wamubonye wewe. Ko byose ni kwizera. Reka kubwira abantu ko bazoja mu ijuru. Kuko so wawe nigeze ahaja ahatwigisha ahatwereke. Wongwanye iby'impemu ngo bari nibocakira iby'impemu ukagaruka kubwira abantu bazoja mu ijuru. Iryo juru nawe wo kuri kubaza. Riga inzira ijayo iri he? Rigaragaza. Washitseyo ryari? Ni hehe? Ninde yakweretse? Ninde yagiye mu basogokuruza bawe? Araza kubwira ko nagiye mu ijuru. Nibirigo bigisha abantu bazoja mu ijuru. Ibintu by'Imana byose ni kwizera. Ni ibintu bijyanye n'iby'imyizera.
rero uje nawe umukozi w'Imana ugakritika abantu bashanja ubuzima bw'abantu mu buryo bwo gucakira, wowe ukababwira ati ngo gucakira ngo ni fake, ngo umuntu atangiye kwigisha nibyo gucakira ngo noca ndamwirukana kuri podium yanje, ukoze ugucanganya iki? Wowe ubuza abantu imyizere kandi uyizera. Avuze ati ndacakira imodoka, wowe kubwira abandi bacakira ijuru, ibi bibiri ni kiye kiboneka? Ahubwo yavuga acakira imodoka nibo bokumva kuko imodoka baranazibona, wowe babwira muzoja mu ijuru, ari ryo wabonye wewe. Iby'Imana ni ukwizera, iby'Imana ni iby'imyizere. Iyo ducakiye birakunda. Reka ndabasubiza abo bakozi b'Imana bakritika. Ninde afise ubuzima bwiza je simbugira? Ninde agendera mu modoka je sinyibamo? Ninde aba mu igorofa je sinyibemo? Ivyo ni tunga ryanje. Byose nabyakiriye mu gucakira, mu buryo bwo kwizera. Ninde yagiye ibihugu muri abo bakozi b'Imana je sinirate mvuge ndabasumba bose, ibihugu birenga 20? Ninde yize muri université biblique muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri abo? Jewe simvuye. Tugiye mu byo guhagana, mu by'ubwenge no mu byo bw'impwemu, no batsinda. Rero ntibacabana intege, abanyumva ni mu nyumve gucakira birabaho. Byose ni mu buryo bwo kwizera iby'Imana. Bibiliya batu kwizera no kwizera bitaboneka n'ibiriho. Imodoka ngendera ko ni imodoka igira 16 muzona tuzi. Ntaco nakoresheje ubwenge ngo ndonke, naracakiye narizeye, Imana irabima. Nagiye Ubwongereza, nagiye za London, nagiye mu Bushinwa, nagiye za Hong Kong, nagiye muri Amerika, South Dakota, North Dakota, Indianapolis, Minneapolis, Chicago, Washington DC, ugende za Colorado, ugende za Wisconsin, ugende za Minneapolis, ugende ibihugu za Boston, ugende za hariya hose, je narahagenze. Nimba uhakana ibyo kwizera, je ndi hano kukumyunyuza. Byose je nabishitse ko mu buryo bwo kwizera. Mugira ikintu nakoresheje nuko nacakiye. Rero abo bakozi b'Imana bigisha mu bwenge gusa bazotakariza benshi ibintu. Nibareka abantu bacakire kuko ibintu byose by'imyizere ni myizere, nibitaboneka tukabicakira mu buryo bwo kwizera. Nuko mu kurangiza ikiganiro Apotre bariko batubwira ku by'ukuri abantu baba bakwiriye kugira urugezo rw'ukuri rwo kwizera, bareke kuguma bumva bitandukanye nabijya abantu baba bariko bariyumvira. Uno munsi tugezaho abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye bashobora kumurondera Apotre akabavura, akabakiza ndetse akanabasengera iyo biri bo ububasha bwawe bukabakora ko wori ngaha. Turashaka kumenya ari ejo canke hirya ejo umunsi twoshobora gutuma ko ubundi mukozi w'Imana mukicara kumbure urashobora kumutahuza nawe muri kumwe akabona ku by'ukuri inzira yarakwiye gufata. Je nta kibazo. Bibiliya bati mwame mwiteguye. Twama twiteguye igihe cyose kuvuga ukuri, uko kuri kubafashe abantu bose bakumenye. Kandi igihe cyose duhagaze mu kuri ntidutinya kukweshanya. Baniteguye. Uko Apotre Emmanuel, akenshi abantu benshi baba bashaka kwipfuza kumenya mbega uwo bakenera yobaronka gute? Uwo dushaka biroroshe, tukorera dufite channel ya TV yacu kuri YouTube yitwa Apotre Emmanuel TV. Wanditse Apotre Emmanuel TV uce turonka ibiganiro byacu byinshi bica ngaho. Cyane kuri Eglise Libre Luthérienne ku Mutakura 847, tuba turi hariya twakira kwa kabiri no kwa gatanu. Cyane kuri Radio Buja FM turigisha saa 3 zo mu gitondo kwa gatandatu. Nuko tubashimire zimva mutima, twongera tubasaba ko mwamaze gushika tukagira amahirwe abariko baradukurikirana kuri Magic Channel. Ni benshi bari mu bihugu bigiye bitandukanye, haba mu Burayi ndetse na Amerika ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Turashaka uno munsi tugende turonse natwe ku mavuta y'umukozi w'Imana, genda dusengeye. Yego. Ibyo nivyo ni byiza cyane. Mwami Yesu, ndasengeye iki kinyamakuru ugihezagire caguke mu buryo budasanzwe, imitego iyo ariyo yose ikugweho, abantu benshi bagihurumbire kandi bacumve caguke. Turahezagiye aba bamenyesha makuru, turabohoje inzenye ibiganza byabo, impwemu y'inyatsi ntikabegere. Ndahezagiye ibiganza byabo bihabwa umugisha, icyo bazokora ko cyose gihabwa umugisha. Amafaranga amenya adresse ibiganza byabo, ntibagasabe baze basabye,
ntibaze bakene baze bakire kuko ibyapfuye mu buzima bwabo byishwe na Satani tubizuye kandi ibyo bacuritse ubwami bw'umwijima turabicuranuye turabahaye umugisha turabahaye umuco mu gishingo cy'umwijima ibyizigiro no kwizera birufatira ku buzima bwabo abatwumvirize muri aya majambo reka bose bakogwe ko n'iri jambo abarwayi bakire ibitangaza bikoreke ababoshwe n'abadayimoni baronke kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo ahari kwihebura habe ibyizigiro mu kwizera bahabwe agakiza n'umugisha mu izina rya Yesu amen amen nuko twari turi kumwe na Apotre Emmanuel kuva kuri Eglise Libre Luthérienne niyo twari ko turayaga nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizidutera intege biraheza bikatwubaka asante sana ciao ciao